Selam dostlar, Təmli Aşarğa yaratışlarının en yaratkan tapşırığı Təmli Crash TMTV telekanalında başlanıp gide. Bizden istelge көз салсагыз, карагыз. Менә шуның хәтлегенә 2 метр өстәлдә күпме ризык, күпме әйбер монда диерсең. Әлбәттә инде ул безнең спонсорларыбызның күчтәнәче. Менә миннән уң якта күреп торасыз. Төзелешеп биткән ЗМК Яшел Үзән сөт эшкәртү комбинатының продукциялары булар. Барысы да аларныкы, әлбәттә, аларга рәхмәт әйтеп, әйдәгез әле башкаларына күчкәнче кунагыбызны көттермик, кунагыбызны дәшик. Татарстанның атказанган артисты, сез яраткан, без яраткан артист, юморист, пародист, жырчы, биючы, аның регалиялары бик күп инде. Әле ул блогер да дуслар. Данир Сабиров, Данир Рахимит. Merhaba arkadaş, merhaba. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu arkadaşım. Aleyküm asselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ben çok iyiyim, teşekkürler. Sizin için sürpriz. Nerede alıp geldi? Sürpriz yaptım. Sürpriz yaptım mı? Bu Türk güzel bardakları. Bardakları. O Türk bardak. Bir bardağın ko'rsat hali. Mani. Bardak, mana bu bardak. İsken düşüp gitti Türkiye'deki ötüller, şeyler işkeni. Koşan qaytar ekan o zamanlar deyip. Sen barıp qayttın mı? Şundan qaytışlı, sizge kilesini bilip Ay rahmat. aldım ben. Uzak uyladım нәрсе алырга, ул бит инде бүләк булырга тиеш, күренә торганда, әллә кыйммәт тә булмаска тиеш бит әле. Һәм шул вакытта кирәкле булырга тиеш. Безнең тапшырыбызда бит инде. Вот. Allah бирсә, менә бу бардаклардан безнең тапшырыбызның шулай бер спонсоры булган Эмис, менә бу файдалы, витаминлы, халал эчемлекне әле салып бирәм сиңа, виноград сугын. Бездә өйдә балалар белән бу әйберне Җибәрештергәләштерәбез дигән. Җибәрәбезме соң бүген? Шундый бардакта шуның өчен, шунда салыр өчен алып килдем бит инде. Ну моны җибәрергәч кирәк булачак бит инде бераз нәрсәдер кабып та куярга бүген. Шуның өчен менә бу стейк кафе итледән, менә бу халал ризыкларны инде син үзең бүген пешерергә тиеш булачаксың. Рәхмәт булат. Син беләсең, мин әзер әйберне әзерләргә яратам. Бүген бөтен җирдә, бөтен яктан безгә спонсорлар ярдәм итәчәк. Шундый рәхәт заманалары җитте. Димәк, тапшыруның шарты шулайрак. Бөтен ризыклар да диярлек өстәлдә. Сиңа менә шул иттән, менә бу белмим, колбаса дип аталамы, сездән чик дип атала бу. Ну миңа калса колбаса, козылык дип. Козылык башка нәрсәне күз алдында тотам. Монда 3 төрле бит инде. Менә кур дигән бит инде бу. Кур, бу тавык дигән сүз, баранины сарык. Гов дигән бу, гов эт түгел, ул аңладың. Сыер ите. Бәт, менә шулардан нәрсәдер сиңа бүген әзерләргә кирәк булачак. Данир, бүген син ярышасың менә бу стейк кафе itленең шеф-повары белән. Син аны белән ярышасың, мин сиңа күрсәтермен менә, әнә тегендә күрсәтермен, директ әйбер ясарга кирәк булачак сиңа. Аларның менюларында бар ул. Шуларны матур итеп кыздырып, менә бу безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Күпмара металл соцсаба заводы Ашык акционерлар җәмгыятен әлеге табада шәп иттереп, матур итеп кыздырып, тизеп куйсаң, әгәр дә шеф-поварныкы кебек килеп чыкса, бездән әле сиңа шәп кенә бүләкләребез дә әзерләнгән. Ой, рәхмәт. Аңлаучы, үзем ашыйм, үзем пешерәм, үзем ашыйм, күчтәнәчне алам, рәхмәт. Үзем алып кайтам. Менә бөтен яктан отышта син. Алла. Димәк, син әзер булсаң башлыйбызмы? Киттек. Киттек, әйдәгез достар, тәмле көрәш башлана. Рәхәткә генә шыдыйс кала. Я, Данир, менә, кара, фирменный колбаски ручной работы дигән. Менә мин әле хәтта тамашачыларга да күрсәтәм. Карагыз, күрдегезме? Менә өчесе дә бар. Монда фотосурәте дә бар, өчәү. Менә бәрәңгесе, менә салаты инде кырына мотор итеп тизәсе генә. Нәк шулай итеп хәзер фотога төшердә күзеңдә бар. Шулай итеп сырга тиеш басың. Шулай итеп кыздырырга тиеш башасың, яме? Аңлатылдымы? Сурәтне күңел дәфтәрендә калдырдым. Менә калдырдым, сурәтне калдырдым. Аны ярый, әлбәттә. Әйдә. Эш башлаганчы бисмилла әйтеп, менә син алып килгән бардаклардан, сез салган имизлардан, халал имизлардан, эликсир мул здоровьеләренә, сәламәтлекне һәр вакыт тонуста тотар өчен инде төрле нәрсәле вируслы авыруларга каршы профилактика менә бик яхшы. Нәрсә аңлатам инде мин сиңа, нәрсә аңлатам да, син үзеңә бик яхшы беләсең. Әлбәттә. Сезгә аңлатам моны дуслар. Әйтәмле инде. Әгәр дә концентрациясе бик күп икән дуслар, сезгә аны су белән бераз бутарга да була. Бер шешәсе экономны гына теге тамчылап ичтән бик узакка җитә. Искәчәрдә бер кызык сөйлим әле теге. Сөйләсе. Бүген монда сөйләсе. Фитнеска йөргән вакытлар бер
Bir ders tura, alla 1000 mi, 2000 mi hatırlamayayım indi. Dus malay kildi indi. Mına 10 trenirovka alsam kupmaga jitirmi ekan deydi. Biroq men aytam, yurmasang 1 yilga da jita oldi. İçməsəniz uzaqqa jita oldi. Ya, aytganimcha, grillni mana grill tobasida qizdirishga kerak. Dig. Ko'rasizmi? Topshirib bizning sponsor bo'lgan Ko'kmara Metal Sauce zavodi oshliq aksioner rejim qatidan Alego toba bilan Ko'kmara degan har birisining tibida shunday firmaning logotip bor, Ko'kmara degan. Bizda shu toba bilan shug'ullanamiz. Ayi, Ko'kmara savdo markasi o'zbek do'stlar vaqt bilan sinalgan savod saba ham Germaniya texnologiyasi bo'yicha o'zimizda Rossiyada yetishtiriladi. O'ng'aylik uchun Alego zamoncha shap savod sabani siz do'stlar internet kibit aşağıda olirga mumkinsiz. Hozir so'nggi oylarda u big populyar bo'lib ketdi internet kibitlar. Ham endi kibitlar hozir ochildi, Allohga shukr, o'zlarining kibitlarini da bora olasiz. Qozonda ular 3 kibit, bir saning Pavlukin urami 114, ikkinchisi Rixdzorga 11B adresi bo'yicha o'rnashgan Gorki Park savdo o'zagining birinchi qatında, ham endi Musin urami 23B adresi bo'yicha shul kibitlar borasiz, olasiz, rahatlanib qo'llanasiz. Biz de uyda shu toba bilan hazırlaymiz. Hazırlaysizmi? Malades. Aferin. Ya, bugün de şunu bilan azalaga to'g'ri kelashak. Narsadan boshlaysan, bunda men sen sirib. Bila, sen hozir buni sen bunda chef повар. Jingli sizg'anodan boshlaymaysan. Ana o'sha endi bismillah aytib boshlayman deb aytsang da bo'ladi endi. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Kelmaganing buni. Ha? Depilatsiya. Yo'q, endi o'zim men shunga jingli kulmakka kerak. Mana ko'rinmasın. So'ng'orada bir chash o'ssin uchun baliq moyi isham. Shulaymi? Pulga da bir oxirisi. Bir bo'g'ay. So'ng'orada degandan Tezrak nasldan da bor endi. Bor. It. It. Men Birga qo'ydim, qizlarimiz bo'ladi. Men Ayda birga degandan men olaysa bo'layshi. Agarda mendan da biroz kengash so'rasa, men senga yordam etaman, bektilib. Ayda ikkovlashib itning chef поварына qarshi kurashamiz bugun. Ayda oqmoy bilan, mana bu ZMKning oqmoyi bilan. Kstati bizda mana bu oqmoyni olamiz. bo'ladi. O'zing aytding sen ta'mli bo'la oqmoy bilan deding. Men esa men bilan sening yaxshi pishirganingni men bit ko'rib qarab turaman. Ta'mli bo'la ham bilasizmi, nita ul biroz mana tigi qizg'anroq bo'ladi, tusi shunday motor bo'ladi. Oqmoyda bo'lsa. Ham ayda o'zing shartlarini qo'yding. Sen поварныкы kebek bo'larga teg, chef поварныкы kebek. Hazırlarga teg. Shunga ko'ra bir yo'li qizdirgan bo'ladi. Ayda bir yo'li qizdiramiz. Ayda. Go'lak. Men pichoq olib bersang ananda ozgina. Resh последняя go'resti. Menga bir pichoq, o'zing anda bir pichoq bor. Barini qarab qo'y, bor pichoq. Mana bularni kesda oshib namda hozir qo'yapsiz, deymi? Moyni birovdan so'raganlar bitadi. Bir mazakni idani turli sferada qo'llanib bo'ladi. Bir yahuddan so'raganlar bit. Endi qort, endi ulam degan yahuddan yaqinlari to'g'anlari yig'ganda babay nishapsan, aytindi sirni nishap sening shaying bittamli shag'asing bizni qalay to'g'il deb. Bolalar shay tamli bo'lsin, shin savarqasin ko'proq solarga kerak anan. Shunga ko'ra bitqa tamli bo'lsin, shin moya ko'proq kerak. Men de shu prinsipni har vaqt qo'llanam. Annas iti tamli bo'ladi. Iti tamli. Buning buna isi свежий. Shunday tamli yarar. Sen hali ko'pdan to'g'ilgana Turkiyalar yoqlaridan qaytdim. Narsa o'zgargan unda hali Turkiyaga bu yilni bormagan kishilar uchun yaxshimi? Sog'inganlarmi bizni? Bor da yaxshi. Birlarmi? Kimdir bitsili Şattan dallarını satıb ekan boshqa otel beralar deb oldilarmi alla? Tegi şartları o'zgarmaganmi? Mana şartları. Şartlar yog'imdan endi shu tegi bu pandemiya bo'lg'achdan tegi rizqni o'zing borib olmaysan hozir. Har ustal yonuna kelib ko'rsatasingina, anda endi tegi предупреждающий lenta deb ayting endi. Bor. Suzilib qo'yilgan, o'zing borib ola olmaysan. Kelasingda kishi tura ham aytasan. Anda menga sariq aytin. Biraz patates barangi deb aytasingina. Qolgani, no oshov yog'idan albatta qo'yatir, akirnat. Nechikdir onlarda da biraz endi krizis sezilamanlar. Sezilgan? Tigi Barısında. Ilkigisha big mul tugul tabınlar, lakin tigi Noşarda tugul deydi. Oşarga jitayindi. Bizga big shadi. Belakdan yo'tirga borgash. Bir yoq shuning uchun indimay. Rizq sarf etilmay. Mana bular u bit kishining bitdagi tomog'i to'ya, ko'zi to'ymay, jiya da tutmay bir qoldiralar istaldi. Shubkarga tavaralana. Allah. Jide, ko'saga rizqi. Dengizini ishim, dengizi. Dengiz go'zal. Bu yilni bek shistadilar, chunki ortiq pishratmaganlarda dengiz go'zal, dengiz so'z yo'q.
Так. Сиңгез кіріп рахатланды. Сенің де ярты ішің бітті. Мен тырышсам қазір сені қыздырып тұрам да, нәтижеде Мен өзім іштеген болып шыға. Сені қыздыртқаш менен ашатты енді сені ананасы. Ашыйбыз екеу. Еміз біләшәбіз. Емізлердің неге керегі бар, салып берір кішің болмаса. Рахмат бұл. Кеттік әді. Бәрәңгісінде біраз қыздар болара керек болашақ. Ey, şöyle topşırığı iken bu. Min hazır meyten. Berengi şi startırlar indi deyip. Mında hazır. Bu yılғы berengi akırısı. Әлбәттә, әлбәттә. Garip da koyganlar. Сен өзіңнің участогында бәрәңгі өсе ме? Yok. Парник бар ма? Парник бар. Анда қияр, Pomidor. помидор, қияр. Ukrop soğan. Быйылны әйбәт болғандар еме помидор? Pomidor aybat Чөнки buldu. бүтін кішілік. Pomidor aybat. Sarı, kızıl pomidor var. Аны өстеруші кім? Аның артынан қарай. Махсус кіші тұтасың ма? Yok. Qarı, özüm de qarıyım, xatın da qarı, xatının anisi de qaraştırğalı. Ondan indi biz mine yolda bulğanda tağım bizden yerdemşimiz deyip aytık, şoför jigit benim kızlarımni mektepke dayıp alıp qayta, İlnar isimli jigitimiz. Ол да ярдәм итә. Қараштыр. Dürüstürege ул көбірек қарыйдыр да әлі. Йо, шынап та яра хатын дип сөйләшкән инеме? Роберт та қарый әлі ярдәм итә. Баянчы. Баянчыбыз да. Хатын дигәннән менә Instagramда хәзер бөтен тормыш Instagramда бит инде. Бөтен Instagramда сине күзәтеп барабыз. Безне күзәтеп баралар инде. Бөтен артистларны шулай бит. Кемнәрнең теге кызыклы контент инде дип әйтәбез. Шундый матур сүзләр белән мин контент дигән. Кемнәр шундый кызыклы контент иҗат итә булдыра. Сүзләрне кем белсен булат. Вәт. Менә шундый фикер туа миндә генә түгел, мин башкалардан ишетәм, үземә чыгып әйтмим. Имеш, мин исене гаиләм байда яхшы беләм бит инде. Белгәм кебек кыланам инде. Синең, сездә менә шулай. Синең хатының, әйме? Күптәр язалар да әлегә дуслар да. Ул эшләргә яратмый. Ул гел теге бьюти салоннарда гына җирегә, ул гел кием салым. Ире эшләгән акчаны туздырырга ярата торган хатын. Менә командир Лат ирин болай иттеріп бөгіп салған, менә шундай не фикер туа. Син нәрсә әйтәсең бу турыда? Бар Сиңа эләгә инде имеш хатыннан менә шундыйрак. Бар теге әкиятләрдә кебек положительный персонаж дип әйтәләр. Отрицательный персонаж, аңларсы кирәк. Ну, ни өчендер менә халык шулай кабул итә? Хатын минем менә нәкъ син әйткән сүзләр буенча. Ну, уйлап карасаң бит, менә миңа үземә кирәк шундый хатын теге, миңа кирәкме иде? Өйдә җыештырып йөри торган гына теге, миңа кирәк күренекле, җыештырсын да, үз артыннан да карасын. Без бит барыбер шибә. Әлбәттә. Әлбәттә, ял иткәндә күз рәхәтләнә бит, неужели бу хатын минеке икән? Шуңа күрә ну ни өчендер бездә шулай. Минем хатын һәм хатынның әнисе ул отрицательный персонаж. Әни дә хатынның әнисе, әни дә миндә теща. Теща. Яратмый фотога төшергә, видеога төшкәнне яратмый. Күренсә дә ул теге, пожалуйста, төшермә дип берлала, и халык яза башлый. Бер качан да елмайганы юк. Ничек яшисең? Мин аптырыйм халыкка, ничек шушы бер мизгеллек видеодан алар нәтиҗә ясап куялар. Булды бит. 12 ел яшәгәч, димәк бит инде нәрсә бер безнең яхшы бара, теща белән мөнәсәбәтләр дигәндәй. Син һәм Әни, минем әни ярата, киресенчә ул ярата күренергә, ул ярата, менә минем улым диергә, менә мин диергә, җырларга да, эшләгән әйбернең нәтиҗәсен күрсәтергә дә, ул шундый кеше. Юкса, әни инде ягымлы яхшы кеше юк, начар димим, әни Аллага шөкер яхшы. Шуңа күрә кешедә яхшылыкны күрә белергә кирәк, иң мөһиме. Хатынга килгәндә, ул безнең бөтенебезгә җитешә. Балагаларга да, миңа да Мактапта җибәрә. Кәшифәгә дә Кималга да, ну юк, Кәшифә Кималны күбрәк мин ашатам. Асыл синең өстә. Минем өстә, ну главный хатын бит, сикереп тора да. Ашаттыңмы? Бар! Табынга утырган чаларны ашатып керде. Мин ир кебек әйткән булам, башта син мине ашат, потом мин аларны ашатырмын дип. Шулай да карайтырбыз. Аңлашылды. Барысы да хәзер аңлашылды. Менә дуслар. Баланс дигән әйбер шул инде ул. 2 плюс 2. Дания бу нәрсәләр булды бугай монда нәрсәләр. Иктәм нисләр чыга башлады монда. Астагфирулла. Син менә беренче белән ярдәм итәсең, читтер моны Данияр әйләндерергә кирәк. Әйдә. Мин әйләндереп начар килеп чыкса, әйттем бит акмай белән ничек поджар итте була. Вообще, ничә булган бит бу? Хуш исләргә тулып.
Қызып шықты шашлык деп. Қызып шықты сарық. Ит тауық қошылды һәм сиыр ите. Ұнытмағансыңдар, иске аласыңдар. Ол тауықны хаман әйлендіріп тұрырға. Керек бит әлі. Булат әйлендірі, Данир тұтып тұра. Шулай бара біздің тұрмышлар. Тарадата, қоясың сіздің алқышылар. Өзімізге Вообще индеме өзіміз бигерек ұстап. Ярағын саңлашылы, Данир біздің имбутабанда қыздырып қойдым бейт. Бір сірәке жылтып қойдым мен аны. Бәрәңгені бұл шымырт шешкем жыры беден Фирзан абайнықта. Аның бір батыр жыры бар, қатырлесің екен, баянға ғына жыры. Бәрәңгі шешеге. Бәрәңгі шешеге Қатырламеша. Менің яратқан жыры бітті ол. Сені жыры етің едірем шол жырына деп. Фирзан абайға еткен бұл дәлі олай беріне, ол сөздерін. Так. Бұла бұ? Бәрәңгі бүтін ол татар халқының ең изгі ризығы. Жырларды да жырлана тұрған мына Урысқа келгенде бәрәңгі турында бір жыр білем мен олардың. Ол да мультфильмнан Антошка пошли копать картошку. Бітті. Бар ма тағы? Бар, менде жоқ. Жоқ, бізде бетейді. Шул бәрәңгі шәге. Аннан Резда Куршевинің Резда па Резапа Қадирова. Ол жырлы етігі едрік қадарлы, емірі гәудәлі, Ансы бар ма? ақтанлы, Сенде біздің балашақтағы бәрәңгі бетін, сол бәрәңгі жыры. Рүстем abi Закиров. Закиров. Тәгәр әткен бәрі бәрәңгіні қатырлейдір қаркімді, яратадыр қаркімді. Мен шуңа әйтем енді. Іш болса да әшлі әлі бүгін. Бұл жырларда жырланған ең изгі яшілші енді бұл татар халқының. Сол бәрәңгі ашап үстігенде, бәрәңгі янында иті де болса, Тағынды керек татарға. Етмесен де, ләкин аның үшін бізге бек қаты көп іштерге тұры келедір. Сен әлектің ол бәрәңгі басулары, бақшалары, каларада қыңғызлары, шүплері, өленлері, алабуталары һәм әт ішәгілері. Болат. Сен әлектің ол? Атам үзбәк болса да мен озна қайда өстім. Сәпей ауылының бақшаларын ұтап, матиклап деген сөз бар ма сіздің? Бізде кәтмәндәп деген сөз. Бізде кәтмән деген сөз. Бәрәңгәні бізде білесің ме? Кәтмән деп кімге айталар? Кәтмән кімге? Қызларға тіге, диктіге. Бүтін жерде жері тұрған. Кәтмәнлер келеді. Кәтмән бізде ол. Аллады матик. Матик ол бетіне татар сөзі. Біздегі матик, сіздегі кәтмән. Сіздегі кәтмән, біздегі қызлар. Мәселен, біздегі исәр, сіздегі ол тилі. Шолай ма? Исәр жоқ бізде андайсыз қолданмайлар. Біздегі исәр, сіздегі тилі енді. Біздегі жүлердір ол айса. Жүлер әйерар. Шолай болсын. Шолай болсын мен риза. Шәбет бұл. Қыза. Әкіріңін отта пішірге керек мен қалса. Түрікті білесің бі, сен мені психландырма. Нешек бұла? Қыздырма ма? Сән бәні қыздырма. Біздер шой сержар бетіне қыздырма деп. Қыздырма. Психландырма. Ярар, моно спектакль әбәтті сұрамыша мен. Данир, сен біздің тапшырыбызда әлі бірінші тапқыр. Бұл ғұмәнтігі тарихи Вақиға, шынапта. Енді біздің 8-ші сезон башланып кетті, 8-ші. Біз жиде ел түшірдік деген сөз. Кімдердерінде бұл жиылар, жиде тапқыры болдылар. Сен бірінші тапқыр, міне. Қара, менің ижатым біле бірлікте барабыз екен бейт. Мен де шылай бейт, 8-ші ел. 13-ші елда. Жиде ел ярым шылап келді мені. Мартта тұқтады бейтейді концерттар. Міне. Бақтың месеж. Сенің уақытың болмаған бізге келдерге. Бек қаты ижат еттің бет сен. Әлбәтті. Міне. Ярар. Ярай, пандемия болған әлі, уақыты болды келдерге. Ярар, біз сенен рубрика әзірлеп қойдық. Қазір бір қызықлы рубрика ашып, сол рубрикадан соң енді біз тағын бір азғана сенің ижатың хақында сөйлесер. Біз һәм сенің келесі планларың турында, чөнки мен білем анда бик қызыклы планлар әзірләнелә. Сенің анда нәрсәдер болашак, біз әле күрмәгән, ишетмәгән, Алла бирсә дип әйтегә. Анатсың инде ризыкны татып карарбыз. Хәзергә тәмле кәрештә тәмле реклама. Данир, біздің рубриканың исемі бүгін исем, хәріф, жімле, сөз, көбейіндегі исемлері. Мұнда түрлі сөздер yazылған. Біз қазір сенімге ширатлашып бір сөзін алабыз. Мәселен, анда трактор деген сөз.
Синтезина трактор сөзіне бірер жыр ойлап береді, жырлап береді. Бір юлын, екі юлын, қошымдасы. Onların o traktoruna мен alakmasın. Трактор yok тұрдан, мен өзімде трактор тұрдан жырлар білмеймін. Әзір ме? Әйде, суефа. Кімдікі суефа. Кімдікі суефа. Кімдікі суефа. Мен жеймін деме ме? Әйе, мен başlayayım mı? Сен başlayасың, әй, мен айтамын, сен başlayасың дейді. Әйде. Şişme. Мен қалдырсаң мұны. Яшілігім шешмелері, Ирақта халқымның нарында, ауылда гармоны тіллерінде, қалыр ол юғалмас шешмелер. Deyip, bir vaqtni bizning konsertning areal barishchisi Damir Sabirov edi. 12'sta. Hatırlasan. Men istepine koyayım. Şelter şelter şişme ağa. Kızılar jırlap su ala. Su alganda surub upsen. Kenizleri qala. Ninde jırlağanlara surub upsen degen әлі başka bir jırda yok hazır. Көп мыңына так эстрада деп сөйлеселер де. Қазір мен аламын. Болат абай. Ну, телефонға аңлашайын, нешектір шындық, мына біз әлі радиода ши баштаған уақытлар, Фарид Таишев продюсер, енді бірінші жыры білән шапты. Телефон дәшмей, ол сенің яқылы, кімсің ғайыплі, қайсы біз хақлы, қайсы біз хақлы. Telefon. Әйе, аннан не жыры бик популярный мәктәптә укыган вакытлар уйладым сені. Әйе, тосылы махаббат. Аның клиплары бит, ул клиплар анда. Спецификатлар. Уйламап сагынмам, яратмам. Ни генә итсәм дә, син генә исемдә. Йокысыз үтәтен атата. Ул вакытта біз инде радиода Бүре. Салават. Даже hatırladım. Бүре турында. Бүре жыры болды. Анда ул исеңгә бит не жыр бой. Нәрсәне? Ничек башлана ул? Теге бүректәге бүре баласы. Бүректәге бүре. Дөрес хәтер. Сүз юк, башы. Башын ничек Шулай башлана? икәнен беләм инде мин аны. Күпме генә ашаттым. Урманга карый дип гаеплиләр. Бүректәге бүре баласы. Молодец. Бары, хәтереңдә. Молодец, яхшы уладың бүрене. Үпкәләмәгез язмышка. Андый җырларда буламы ни? Үпкәләмәгез язмышка. Кем мин монда? Ялгышмасам, Айдар абый Галимов җырлаган кызы белән, икенче кызы Айгизә белән. Үпкәләмәгез язмышка. Айдар абый җырлый. Шул Менә мәшән Данияр җырлады, рәхмәт усна. Рәхмәт. Шул ике сүзен генә хәтерлим. Әйдә, сиңа авыр булса, мин сиңа берәр ничек ярдәм итермен, белмим, мин сиңа ничек ярдәм итәрмен. Унутма. Unutma, білесің бі, нешептеріме бір жыр келді, шындық башқа. Винарис Илья кетінеке. Unutma, Ол шақларыны әлленесе шындайынды, unutma. Unutmaға енді бик көп жырлар, ләкин біз оларыны білмейбіз. Unutma. Мені білем теге Салат абайным, ұнуттыр, сен, мұна ұнутма дейді. Атаған бір жерге айтшы. Сен ұнытма жерде мен барын. Йөрәк арнып тибә. Қырқазлары кебек сен киткәч. Нәфқатта жырлады енді. Нәфқатта жырлады. Сен ұнытма жерде. Нәфқатта жырларға мүмкінсің. Сен ұнытма. Ола жырламайды енді. Булып балы бары, яшьлек ялығышым, күңіл түрінде назым сағышым. Izleme mini anpası yok. Юққа ғана жырладың, әрәм етті. Түллеріңні тауыш связка яралғылар ма? Мәселе, яралғыларын ұнытма. Unutma mini. Вот, точно. Салават Миниханов. Unutma mini. Sen bulsa bulsun, tanrı yanarsın. Ол клип бит, мощный клип еді. Салаваттың ол вақытта бит бомба болып келіп шыққан Unutma mini. Аның ғұман бітін клиптары да бомба. Салават молодец мені, сен ада етегелі, молодец. Бүгін ғұман Салаватларның ижат кешесі кебек бара мұнда әлі. Оның жырларынан тек Салават. Кім алған? Білмейм. Яра, өзім. Әйде.
Айырма yok ой. Аккыш канат кагына. Bunu bilemiz bitmiyoruz Ey bu bular жерде. bu sizge? Аккыш канат кагана. Аккыш канат кагана. Нелер бар еді? Аккыш сүзіне теге Сенің қыз сағышларымны. Аккыш Илсіңдер сүзіне әлі яныңа бірма аққышларымны міне. Әйе, ну мында бит менә бу Аны куплеті шабар. Куплетін ұнаттым енді міне. Куплетін ғайып етмәссіз міне. Сандуғашлар үзіліп сайры менің сағышларымны. Барсындар әлі яныңа бірма аққышларымны. Бұл сөзден кім бар екі бік шул. Міне куплетінде шул бар аққыш қайдыр қанат қағана. Әләнсә аққыш қанат қағана. Аккыш сүзіне ишетүгә минем күз алдыма килеп баса Ришат Төхвәтуллин инде. Аққышлар. Аккышлар алар канат какмый. Алар Ришат Төхвәтуллинга кул чаба. Evet. Мен алдым, сен алдым, haydi. Тағы. Ой. Ой. Аюга. Ай, яры. Ну, ай юғары дегенде мұнда конкрет ай турында сөз бар ғой, әйе. Ну, шойда анда бар. Ай, көбеймеді. Айға мінесім келе, әйе. Ай, былым, ай, былым. Я, оны ай юғары дірсірі келе. Әйдәрі, жырдалі ай юғарын. Ай. Ай юғары, айға мінесім келе. Айға мініп. Асқа қарап тұрайын деп. Айға мініп. Түбен қарап әйе. Сені көресім келеді. Бәлки білесім, бәлки іштесім. Сені тұтасым келе. Ай, дұрыс. Ай, все, тоже ой. Қазан. Неде Қазан турында? Қазан мындай ма? Қазан шәһәр ме? Мен Қазанда сені ізләп таптым. Венер Ганиева. Мен Қазанда бәхет юрадым. Бірге өтік Қазан урамнарын. Бірге өтік яшілік урамын. Сүзләрін бұттадым, барыбір жырладым. Дым жырладым, рахмат Данияр. Сені миңа бәйлей тұрған далам болса ейлі. Бауларым, Дос ішләрім. сіздің білән, жан достарым, сіздің білән Қазанда тұрсақ еді. Анан Уразованың бір жыры бар. Нұрлы Қазан, Нұрлы Қазан. Бик матур жыры ол. Аттап жырлар язам. Гүлфира Гүлсәрвәр сөздері Оскар Усманов кие. Ал шәшәк. Yazmış. Ey yazmış. Ey bu seyir yazmış. Gişe 16 bugünü altmış. Diz uqılatırmış kitabım. Niga yaşlıklarının ağlıyız kadirlerin. Şul kitapta uzağaç urtasın. Qaylarığa iltse de ömür yazmışlarım. Tuğanlarım benim yanımda. Kukmara tobasında aman bizning itler kızıp çıkandır alıştır bulat. Yok, evet болған бұл. Асулығына бұл ескерткіш болған. Қоян білесің Синан репертуарын. Бұл жеріне мен жадарға тиешім, ал шешек сен әлек дейінде. Ал шешек. Ал шешекler кеді қар ява. Анда ақ едейінді ол. Шықтым мен шулай положениеда. Шымырчек. Ал шешек, ақ шешек бар енді. Ал шешек. Болат ойлаған нәрсе. Үздімәлі. Ансы сары шешек. Үздімәлі сары шешек. Қамне апаны қат. Так, ал шешек. Ал шешек, гүл шешек. Бұндар халық жыры бар. Алым жәлі түгілі сиңа. Гүлім жәл түгіл сиңа. Ал шешек жәл түгіл сиңа. Гүл шешек жәл түгіл сиңа. Гүл шешек жәл түгіл сиңа. Гүл шешек. Бұлды. Танир, мен қалса бек яқшы башқарып шықтың бұл ішіні сен 80%, ну, егермесе менға рахмет. Сен жеңуші. Сіз ішіруші. Әйе. Бұлды. Біздің бүтін нәрсе. Әзір, Данир, набор езіқларға біздің да дегустация сөзген қалды. Acıktım arkadaşım. Ой. Бәнді деп етек ме? Бәнді. Дұрыс. Мен де аларды дә дегенсіз бар ма аларда шында? Бар. Бәнді. Ашыққанша әйдәгіз. Әйдә, Данир.
Менә моноспектакль турында күп ишеттек. Син дә кадерында язасың. Менә минемдер моноспектакль әзерләп ятасың ахры. Син шуның өчен махсус теге топ футбол тобы белән тупта тибәргә өйрәнгәнсең. Бу нәрсә бу? Бер инде спорт белән бәйле буламы ул? Нәрсә белән бәйле була? Берәр нинди серләр ачаласыңмы? Режиссерыбыз Марсель, минем инде Мәхмүтов Балмай компаниясының җитәкчеләренең берсе дип әйтегез. Һәм бик көчле режиссер егет, без бергә укыдык һәм мин аңа мөрәҗәгать иткән инде. Марсель бер нәрсә эшлисе килә, шушындый менә җыр кермәгән. Үзем генә булган сәхнәдә берәр нинди менә спектакль кебек әйбер уйлап буламы дип һәм ул үзенең күзлегеннән минем талантларымны күреп шулай күптән әйтә идем, мин сине дә Криштиану Роналдуга ошатам. Белмим менә каян алып әйтәдер. Буйың бәләкәй, ну менә натурың килә шуңа фәлән төгән дип инде. Аякларыңның биюләрендә җитезлеген күрәм, син футболында әйбәт тибә алырсың дип миңа табып бирде әле футбольный фристайл дигән шундый яңа төр спорт түрі бар. Шушындый тренер. Шушы спорт түрі буенча тренер, бездә Казанда бик талантлы футбол фристайлерлары бар. Һәм менә мин үзлектән түгел, син тренер белән өйрәндеңме ни ул? Тренердан да атнага бер минем, ну әлбәттә үзлегеңнән тора. Тренерың ул сиңа күрсәтә генә әзрәк. Техника гына. Калганын үзең мен инде майдан бирле кайбер фрагментларын Instagramда да куйдым инде. Ну миңа калсайын минем хәзер адым бик зур һәм спектакльдә минем бер өлешем бар, янәсе Рубин командасына күчкән Криштиану Роналду. Һәм без аның текстында яздык әле, мәсәлән, теге татарчаны португальский белән кушып. Мин Рубинос уенчысы дип инде. Анда әйтәйин охранник. Минем ишеткәнем юк бу турыда. Криштиану Роналду әйтә. Бу турыдан то бер кими то белмәйән то. Аңлашыла бит. Степ, ну яңалык бу әле мондый әйбернең булганы юк һәм башка урыс эстрадасы артистларына да пародиялар булачак, үзебезнең татар артистларына да инде. Бу тагын җыр була түгелме соң инде? Бу җырлы пародия. Җыр түгел, мин бит аерым җырлыйм. Аерым бит инде хит булган җырларында бар бит инде минем. Үлмәгән үләм җыры мәсәлән. Әле башкалар да бар. Әлбәттә. Ләкин монда инде була бары тик бию, юмор, пародия. Бу ничә сәгать тамаша булачак? Бер 2 сәгать. Төгәл 2 сәгать, 1 сәгать тәнәфес, 1 сәгать. Юк инде. Кайбер тамашачы килгәч бит инде кайберләр килә шул тәнәфес өчен генә. Кайберләр килә шул имизны шәргә бит инде. Әлбәттә. Имизлар дип тәнәфескә чыгып, мирас шәйләп, имизлап алырга килә. Әйбәт. Менә кайчангарак була инде бу яңа елдан соңмы? Моны әйтеп булмый, чөнки әзерләнү бик масштаблы. Аның видео белән бәйле бит үзем генә булганда, халык бит менә шушы спектакльдә дәвамын беразын гына видеодан карый, шушы видеоны караган арада мин инде икенче образда килеп чыгам. Пародиямны күрсәтәм дә дигәндәй чыгып китәм, халык яна видео карый, ул бөтенесе бер бәйләнештә була. Монда әйбернең әле әйтәм бит, миңа калса әле бездә булган юк акыры. Шуңа күрә видеода бик күп безнең бөтен эстрада диярлек катнаша. Анда инде Салават абыйдан алып яшь артистларда. Шуңа күрә костюмнарын да эшләп бетерәсе бар, сүзләрен дә ятлап бетерәсе бар. Без төгәл ни куймадык. Шуңа Марсель да әйтә, әйдә яхшы продукт булсын өчен кайчан әйбәт килеп чыга башлый, шушында эшлибез. Уңышлар инде әйтәм бит, чакыру билетларын кая җибәрәсен син беләсең, бер адресын безгә хәзер калдырырмын. Мин телефонымны беләм. Телефонга җибәрсәң дә була ул чакыру билетларын сатуга чыгуга ук шалт җәме. Жарар. Дуслар, тәмле реклама, тәмле керәштә кабаттан, һәм инде әлеге рекламадан соң кабаттан без сезнең белән эфирга чыгып, бу ризыкларга инде дегустация сапарабыз. Яшел Үзән сөт эшкәртү комбинаты Татарстанда азык-төлек җитештерү буенча лидерлар рәтендә. Барлык төр продукция, сөтләр, иремчек, кефир, катык, югары сыйфатлы чималдан эшләнелә. Очень важны корова, Васькино счастье, Обнимама брендлары Татарстанда һәр гаиләгә таныш. ЗМК Яшел Үзән сөт эшкәртү комбинаты продукциясе югары сыйфат билгесе. Данияр, біз сенің так езіңіме қуап қарағанша, дегустация жасағанша,
Білесің, футбол туы білән әлләне сәр кетіресің, әуішті өйінде, әуішті башқа сөз. Бігіштірәсің. Шуны күз алдында да біз сеңа баскетбол туы беруге болдық. Ну, қатлауландырыға біразына береміне футбол туы берсек, әлбәттә сені сәдір қыландыра алашақсың, баскетбол туы білән слабо, бір нәрсе әшеп қара. Мұнда туп тебе болмайды. Соңғарада башта тұтырға үйрене башлады. Мына қазір баскетбол башта тұтарға. Башта тұтырға. Тупна. Мына шылай. 3 секунд керек. Санайбыз ма? Айда хотя 5 секунд. Айда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25. 25 секунд. Мындай элементлар да демек болашақ. Қызым ауыр ма екен, жоқ ма екен? Мына мен бір тапқырда башта туп қараған жоқ. Бәлкім бек жайлыдыр ол. Сен сана әмет, мен 25 секунд. 1, 2, 3, 4. 4 секунд. Нормально. Болады 4 секунд. Мен яға ұшымта, болады 4 секунд. Фитіге ашамлықтың дұрттыра чүкейді көрмесінде ашамлық қойды. Хоппа, кетті. Ярар. Мұнсы 1, мұнсы 2. Данир. Қарибіз башта. Почти. Ну, салаты шол, соусы шол. Біздікі мұлырақ, чүнки бізде 6 бәрәңгі. Дұрыс, демек сен жеңуші. Сен жеңдің бұл шөп бабарына. Петрушкасы жоқ. Ярар. Петрушка жей бой ашадық енді. Жей бой ашадық, жетеріне көп машап болайындан. Біріншіден, екіншіден, үшіншіден дірінде мыса стейк кафе етеден. Сена клубный карта, депозит, да, оқшасы да бар. Ғайлан білен біргелешіп, барып келесіз. Ертегі барабыз. Ертегі барсағыз алай, әмі? Болат тизден біздің ғайля қырып, яши 12 ел баштауызға. яшаганы бізде. 12! Оба! Қоя барыға дей башбатайым. Бикейбі. Итліге. Мен анда болып қайттым, бик яқшы. Мен болып қайттым, бик тәмілет. Ағар біздің шақырғандар, менің қатырымға барларға бик ақша дейді. Хәтті кішкінесіне 2 яшілігіне де анда зор рахмат. Бик ұшады. Ярар, әте дегустация біздің шәнішке вилка. Вилка. Шәнішке. Түрікше бұла чатал. Чатал. Бышақ неше бұла? Бычак. Бычак. Қайсынан келесін. Йо, мен бітіна дегустатор. Өзіңа шәнішке ал. Әрі екілізде бір елі. Әмісі сен алысың. Қариғады. Бұл нәрсе айты біздің? Я сарық, я сәйірік деп айым. Бисмиллахиррахманиррахим. Бәрәңгісі тәмілі екен? Ошыққанда бүтін әйбір тәмінейді. Көп мүн пішірге бұла. Ошарға ба керек? Бәрәңгісінде қап қарайынды, бәрәңгісінде. Шәп бейді, ә? Әгер тауық нақында қап қарайын, әйді. Болат, тауық нақын жәліләді дейіп. Мамса меңа? Да, сен тұт. Мамса сеңа? Соус. Соустар, түрлі соусар. Бұлай бұлға шайда Әде ресторан аша бізде. сиырны қында. Әйді, ішіне де ресторан. Гулять респашетіне көрес. Мамса меңа? Hadi kubrak biri geldi. İşledin bitsin bugün işledin. Egirep kalktı işledin bugün. Senden kızdırttırdım. İyi. Çok güzel. Big demle. Afiyet olsun. Afiyet olsun mu? Gerçekten mi? Teşekkür ederim arkadaşım. Elimiz bilen de açıp koysak. İtlerini ki dostlar. Danir. Big zor rahmet. Бұларын алып қойсақ та бұладыр енді. Мен да орын әзірлеймін. Біріншіден де зор рахмет біздің міне спонсорларымыз. Имизға файдалы халал ішімлік. Бүтін ризықлар да халал, бүтін ішімліктер де халал достар. Итлі стейк кафе. Оларға рахмет. Итлері үшін, бәрәңгілері үшін мынандай итлер енді бірақ. Бәрәңгі еді ол, бүтін жерде де бәрәңгі. Әлбәттә, біздің тапшырыбыздың генерал спонсоры Кукмара Металл Соуд Сабалсыды. Заводы ашық акционер жамғайтыны әлегі табалар үшін қыздырып бергенлері ішінде бейтін әлі. Һәм енді ЗМК Ешіл Үзен сүт ішкарту комбинатынан міне тегі продукциялар мұнда қала. Сен мұнда қара қазір Данир. Не етем әлі, коробкасы сыйға болады. Коробкасы сыйға.
дыңғышлап тутырылған менә бу. Әйберләр барысы да синеке. Данир, Урыслар әйтмешли, бүген мин Кармилис дип кайтып керә алалар. Рәхәтләнеп, Гаиләмә. күкрәк киереп, нашата күкрәк кагып. Атагыз кайтты дип. Бүләк алып кайтты. Равня смирно дип. Менә, яме. Бик зур рәхмәт килгәнең өчен. Димәк, насыйбы менә бу көндә булган икән. Әле алдыда тагын очрашырга ясын, моноспектакльләрне инде башкарып чыгарга сиңа сабырлык, мөмкинлек, хәерле гомерләр бирсен Ходай. Сәламәтлек. Сәламәтлек, иң мөһиме менә шулай. Нервларың бик артык бетермә. Син әле кирәк татар халкына, син безгә, эстрадага бик кирәк гаиләңә беренче чиратта. Яме. Сиңа уңышлар теләп калабыз иҗатыңда. Һәм инде очрашырга, күрешергә сын кабаттан безнең студиябызда һәм TMTV телеканалында. Амин. Теләкләрең булса, ирештер аласың 2, 3, 4, 5, 6 җимдә. Иң мөһиме дуслар, сез дә, без дә исән сау, сәламәт булып очрашып торыйк шулай. Менә шундый нотларда дуслар, бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Тәмле көрәшне яңа сезонда да күзәтеп барыгыз. Кызыклы очрашулар, тәмле рецептлар барысы да көтә сезне. Тәмле көрәш тапшыруында TMTV телеканалында. Сау булыгыз.